mukoro gwo kutunyisa abadikoni 11 busaserodoti hamwe n'abaseminari 8 obudikoni gwayebemberwa Bishop Vincent Kirabo kandi gwahikwaho abantu nyamwingi. Umuratirwa waturo maiso g'abantu okumuru kwikiriza kutunga omulimo nimugonza kwerezaga abantu ba Rwanda abo emikono yenda kujja kubataho nabo kisengo kya moyo kwikirire nigonza. Omu butumwa bw'abatunga obusaserodoti obwashomwa Father Andrew Kawa Amura basima abazire babo abashomesa hamwe n'ekereziya batwire nibahabura okusya obu batunga obukuru obu. Iyo kwanza abagore basaba musabire mukosobole kuhiza Kristo yakusaba n'eby'ubuganize kakati. Omuhwezi wa Minisita w'enshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa yagambira abatunga obusaserodoti ngu biine omwuga muhango okukabura abantu omu by'eddiini hamwe n'entunguuko omu maka. Twine kubakonyera twekambe kukora gavumenti ekugamba tugenda kulwanisa obulaku nitulaba mpalish the government model n'enteekaniza zingi za gavumenti eno muno ansi obwekulembezi bwa Yoweri Kaguta Museveni noiraho ngu abantu obumu abanyabutegetsi abahika ha mukoro ogu ebi nibyo bagamba. Jware bimujwaire guli mugugu nikimanyisa ngu institution emugenzeremu teri nyangu nabo icyo tujya kubasabira kandi mugene maiso nko kumwikairi mukikora mugene maiso muhereze abantu ba Ruhanga. Gashakwanwagaba Ambrose Katoto na moyo mwikirire abaho mugisa.